Ikaze nanone kuri Historia Space GPN. Ndi umunywanyi wanyu Jean Pierre Ndekezi. Uyu munsi reka tugaruke ku mateka y'u Rwanda, ariko twitse ku mateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda yaje ikura kirazira ndetse iherutse kwiheta undi mwepiskopi uvuka mu nkengero za Kabgayi, kandi muri Kabgayi igicumbi gikuru cy'ubukristo Gatolika mu Rwanda. Video iheruka yari igice cya mbere cy'aya mateka avunaguye twabateguriye ku isesekara n'ikwira rya Kiliziya Gatolika mu Rwanda ubibaye ubukombe bw'imyaka 123. Muri iyi video nshya turakomereza aho twasubikiye ubwo twabonaga ishingwa rya Arkidiocese ya Kigali, Kabgayi ikongera kuba diocese isanzwe. Ibi ariko ntibyabujije Kabgayi gukomeza kwamamara, kuko kugeza uyu munsi ari ifite kiliziya yo ku rwego rwa bazilika ntoya ya Kabgayi. Reka dukomeze. Tariki 6 Kamena 1980 hashinzwe inama y'abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda, CEPR, Conference Episcopale du Rwanda. Icyicaro cyayo gishyirwa i Kigali. Yari isanzweho yitwa ihuriro ry'abepiskopi bo mu Rwanda, Assemblée Episcopale du Rwanda, AER. Yakomeje kuba umuryango w'inama y'abepiskopi mu Rwanda no mu Burundi, COREB, Conférence des ordinaires du Rwanda et du Burundi, ifite icyicaro i Bujumbura mu Burundi. Iyi nayo ikaba yaraje guhinduka ishyirahamwe ry'inama z'abepiskopi bo mu Rwanda no mu Burundi, ACOREB. Mu mwaka w'1981 tariki 5 Ugushyingo hashinzwe diocese ebyiri, iya Byumba n'iya Cyangugu. Umwepiskopi wa mbere wa diocese ya Byumba yabaye Musenyeri Joseph Ruzindana, wahawe ubwepiskopi ku wa 17 Mutarama 1982, naho diocese ya Cyangugu umwepiskopi wayo wa mbere yabaye Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa, yimikwa ku itariki ya 24 Mutarama 1982. Ku wa 28 Ugushyingo 1981 Bikira Mariya yabonekeye bwa mbere Kibeho, yabarizwaga muri diocese ya Butare. Musenyeri Yohani Batista Gahamanyi yashyizeho komisiyo ebyiri zo kwiga kuri iryo bonekerwa, iya liturujia n'iy'abahanga. Tariki 15 Kanama 1988 yemeje ko aho Kibeho hashobora kuba ahantu abakristo basengera. Ayo mabonekerwa yashojwe ku mugaragaro ku wa 28 Ugushyingo 1989. Mu mwaka w'1984 tariki 3 Ukuboza hashinzwe ishyirahamwe ry'inama z'abepiskopi bo muri Afurika yo hagati, ASEAC, rifite icyicaro i Kinshasa. Iryo shyirahamwe rihuza abepiskopi bo mu Rwanda, CEPR, abo mu Burundi, SECAB, n'abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, SENCO. Tariki 3 Kamena 1986 nibwo Musenyeri Aloyizi Bigirumwami, umwepiskopi wa Nyundo wari mu kiruhuko cy'izabukuru, yitabye Imana. Uyu mwepiskopi wa mbere w'umunyarwanda niwe waharaniye ko Kiliziya y'u Rwanda ihabwa ubuyobozi bwite, kandi afasha abanyarwanda kwakira imigenzereze ya gikristu. Yashyinguwe ku Nyundo, kandi uwo munsi ubu w'icyunamo mu gihugu hose. Ku wa 28 Ugushyingo 1987 Musenyeri Tadeo Nsengiyumva yagizwe umwepiskopi w'umuragwa, évêque coadjuteur wa diocese ya Kabgayi, yimikwa ku itariki ya 31 Mutarama 1988. Tariki ya 7 Ukwakira 1989 yasimbuye Musenyeri Andrea Perodin, wari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru ku cyicaro cya CEPR i Kigali, mbere y'uko yitaba Imana kuri 25 Mata 2003 aguye iwabo mu Busuwisi. Ku itariki ya 2 Mutarama Papa Yohani Paulo wa kabiri yatoreye Padiri Felician Muvara kuba umwepiskopi wungirije, évêque auxiliaire wa diocese ya Butare, ariko ku mpamvu kugeza ubu zitamenyekanye neza uyu musenyeri ntiyigeze yimikwa, ndetse bivugwa ko yabiretse ku bushake, nyuma aza kwicwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Tariki ya 15 Gicurasi 1990 hasohotse Bibiliya ya mbere yanditswe mu Kinyarwanda yitwa Bibiliya Ntagatifu, naho ku itariki ya 1 Mata 1992 hatangaza isohoka ry'igitabo cya mbere cya misa mu Kinyarwanda
cyitwa igitabo cya misa ya Kiliziya ya Roma kizwi nka misere. Ku itariki ya 7 kugeza ku ya 9 Nzeri 1990, Papa Yohani Paulo wa kabiri ubu wagizwe umutagatifu yasuye Kiliziya Gatolika y'u Rwanda. Nyuma y'uruzinduko rwe, u Rwanda rwinjiye mu ntambara yatangiye tariki ya 1 Ukwakira 1990. Nubwo habayeho uburyo butandukanye bwo gushaka kwihagarika, burimo n'amasezerano ya Arusha yo muri Kanama 1993, byose byarananiranye kugeza nubwo abayoboraga igihugu bagishoye muri jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Kuwa 30 Werurwe 1992 hashinzwe diyoseze ya Gikongoro. Padiri Augustin Misago wari umuyobozi wa seminari nkuru ya Nyakibanda atorerwa kuyibera umwepiskopi wa mbere. Yimikwa kuwa 26 Kamena 1992. Kuwa 30 Werurwe 1992 kandi Musenyeri Frederico Rubwejanga yatorewe kuba umwepiskopi wa diyoseze ya Kibungo, asimbuye Musenyeri Joseph Sibomana wari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ahabwa ubwepiskopi tariki 5 Nyakanga 1992. Kuwa 22 Ukwakira 1992, Katedrali ya Kabgayi yabaye bwa mbere icyicaro cy'umwepiskopi mu Rwanda yeguriwe Bikira Mariya utasamanywe icyaha. Kuri iyi tariki kandi nibwo inteko ya Kiliziya ishinzwe ibyerekeranye na liturujia n'amasakaramentu yashyize Katedrali ya Kabgayi ku rwego rwa Bazilika Nto, Basilique Mineure. Muri Gicurasi 1993, Cardinal Roger Echegaray wari perezida w'inama ifasha Papa mu byerekeranye n'ubutabera n'amahoro yasuye u Rwanda. Yaje ari intumwa idasanzwe ya Papa izanye ubutumwa bw'amahoro n'icyizere mu gihugu cyashegeshwe n'intambara. Uyu mukardinali yagarutse muri Kamena 1994 rwagati muri jenoside yakorerwaga Abatutsi, aje nk'intumwa idasanzwe ya Papa mu kwifatanya n'abaturage bahuye n'amakuba n'akaga gakomeye. Kuwa 7 Mata 1994, nyuma y'urupfu rwa Perezida General Major Habyarimana Juvenal, hatangiye jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda igatwara ubuzima bw'abantu barenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Kiliziya Gatolika mu Rwanda yarashegeshwe cyane kubera ko yahatakarije benshi mu bayoboke bayo, barimo abapadiri barenga 100 n'abiyeguriye Imana benshi, hatibagiwe n'iyangirika rya bimwe mu bikorwa remezo by'ikenurabushyo. Ubuyobozi bwayo bwakomwe mu nkokora n'iyicwa ry'abepiskopi bayo 3 hamwe n'abapadiri bagera ku 10 biciwe Gakurazo hafi y'icyicaro cya diyoseze ya Kabgayi. Abishwe ni Musenyeri Vincent Nsengiyumva wari arkiyepiskopi wa Kigali, Musenyeri Tadeo Nsengiyumva wari umwepiskopi wa Kabgayi akaba na perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda, na Musenyeri Joseph Ruzindana wari umwepiskopi wa diyoseze ya Byumba. Hari kandi na Musenyeri Focus Nikwigize waburiwe irengero kuwa 30 Ugushyingo 1966 hagati y'umujyi wa Goma muri Kongo na Gisenyi mu Rwanda, ubwo yaratahutse ava muri Kongo agaruka muri diyosezi. Kuwa 13 Nyakanga 1994, Papa yagize Padiri Enrico Hoser w'umuparotini umugenzuzi mukuru uhagarariye Papa mu Rwanda. Ubu butumwa bwe yabushoje muri Werurwe 1995, ubwo hari haje intumwa nshya ya Papa mu Rwanda ariwe Musenyeri Julius Janius. Kuva tariki 2 kugeza ku ya 5 Ugushyingo 1994, inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda yongeye guterana nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Iyi nama yateraniye i Butare yemeje ko za seminari nkuru n'into zongera gufungura imiryango, inatangiza kandi byihutirwaga byagombaga gukorwa nyuma ya jenoside. Kuwa 11 Ugushyingo 1994, Papa yashyizeho abayobozi administrateur apostolique baza diyoseze zitari zifite abepiskopi arizo Kabgayi, Kigali, Byumba, Ruhengeri na Gikongoro. Kuva tariki 20 kugeza ku ya 26 Ugushyingo 1994,
Intumwa z'ishyirahamwe ry'inama z'abepiskopi bo muri Afurika y'Uburasirazuba zasuye Kiliziya Gatolika mu Rwanda mu rwego rwo kuyitera inkunga mu kongera kubyutsa umurimo wayo w'ikenurabushyo. Nyuma yaho n'abandi bavandimwe baturutse hirya no hino bagiye bagera ikirenge mu cy'intumwa za Meseya. Kuwa 25 Werurwe 1966 Papa yatangiye kubyutsa buhoro buhoro ubuyobozi bwa Kiliziya mu Rwanda, ashyiraho abepiskopi batatu. Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa wari umwepiskopi wa Cyangugu yabaye arkiyepiskopi wa Kigali, asimbuye Musenyeri Vincent Nsengiyumva wiciwe i Gakurazo hamwe na bagenzi be. Papa Yohani Paulo wa kabiri niwe wamwambitse Pallium kuwa 29 Kamena 1996 i Roma. Padiri Anastase Mutabazi yatorewe kuba umwepiskopi wa gatandatu wa diyoseze ya Kabgayi, asimbuye Musenyeri Tadeyo Nsengiyumva wiciwe i Gakurazo. Musenyeri Anastase Mutabazi yahawe ubwepiskopi kuwa 25 Gicurasi 1996. Padiri Silviliani Nzakamwita yatorewe kuba umwepiskopi wa kabiri wa diyoseze ya Byumba, asimbuye Musenyeri Yozefu Ruzindana nawe wiciwe i Gakurazo. Ahabwa ubwepiskopi tariki 2 Kamena 1996. Muri Kamena 1996 intumwa za Kiliziya Gatolika mu Rwanda zahuye bwa mbere n'abahagarariye leta y'u Rwanda baganira ku kibazo cya za Kiliziya zagombaga guhindurwamo inzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nyuma y'ibiganiro birebire icyo kibazo cyaje gukemurwa nyuma y'uko inteko nkuru ya Kiliziya ishinzwe ibyerekeye iyogezabutumwa ku isi yandikiye inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda ibaruwa nimero 5757 agakoni kaberamye 98 yo kuwa 12 Mutarama 1999 yemera kureka Kiliziya ya Nyamata ikaba urwibutso rwa Jenoside. Ikibazo cyari gisigaye cyari cya Kiliziya ya Kibeho yaje kongera kwemererwa gusengerwamo ku itariki ya 15 Kanama 2003. Kuwa 24 Ugushyingo 1996 i Nyanza habereye yubile y'imyaka 50 ishize umwami Karoli Leo Petero Mutara wa gatatu Rudahigwa yeguriye u Rwanda Kristo umwami mu 1946. Hanatangijwe ku mugaragaro imyiteguro ya yubile y'imyaka 100 u Rwanda rumenye Kristo yagombaga kwizihizwa mu mwaka w'ibihumbi 2000. Kuwa 18 Mutarama 1997 diyosezi zitari zifite abepiskopi zarababonye. Padiri Yohani Damascene Bimenyimana yatorewe kuba umwepiskopi wa kabiri wa diyoseze ya Cyangugu, asimbuye Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa wari waragizwe arkiyepiskopi wa Kigali. Ahabwa ubwepiskopi na Musenyeri Wenceslas Karibushi kuwa 16 Werurwe 1997. Padiri Alegisi Habiyambere wari umukuru w'abayezuiti mu Rwanda yatorewe kuba umwepiskopi wa kane wa diyoseze ya Nyundo, asimbuye Musenyeri Wenceslas Karibushi wari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ahabwa ubwepiskopi na Musenyeri Wenceslas Karibushi kuwa 22 Werurwe 1997. Padiri Filipo Rukamba yatorewe kuba umwepiskopi wa kabiri wa diyoseze ya Butare, asimbuye Musenyeri Yohani Batista Gahamanyi wari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ahabwa ubwepiskopi na Musenyeri Yozefu Sibomana kuwa 12 Mata 1997. Kuwa 8 Gicurasi 1998 Padiri Kizito Bahujimihigo yatorewe kuba umwepiskopi wa kane wa diyoseze ya Ruhengeri, asimbuye Musenyeri Focus Nikwigize waburiwe irengero kuwa 30 Ugushyingo 1996. Yahawe ubwepiskopi ku itariki ya 27 Kamena 1998. Mu Gushyingo 1998 hatashywe umurwa Nazareti w'imbare muri diyoseze ya Kabgayi wubatswe na Papa kugira ngo ufashe abana batagira kirengera. Imicungire yawo yahawe inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Imihango yo kuwutaha yayobowe na Kardinali Alfonso Lopez Trujillo, perezida w'inama ifasha Papa mu byerekeranye n'umuryango. Uyu murwa ni urwibutso rw'ubufatanye bwa Kiliziya y'isi mu gufasha u Rwanda, igihugu cyayogojwe n'akaga k'intambara, iyicwa ry'inzirakarengane na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Tariki ya 14 Mata 1999
Musenyeri Augustin Misago umushumba wa diyoseze ya Gikongoro yarafashwe afungirwa muri gereza nkuru ya Kigali. Nyuma y'uko urukiko rwisumbuye rwa Kigali rusanze ari umwere, rwahise rutegeka ko afungurwa nta yandi mananiza ku ya 15 Kamena 2000. Yasubiye mu murimo we ku ya 16 Nzeri 2000. Ku wa 8 Gashyantare 2000 Isave hatangirijwe ku mugaragaro umwaka wa yubile y'imyaka 2000 ya Kiliziya Gatolika ku isi n'imyaka 100 u Rwanda rumenya ivanjiri. Uwo muhango wategurijwe na za sinode zidasanzwe za diyoseze zarangijwe mu Gushyingo 1998 ku kibazo cy'amoko mu muryango nyarwanda ndetse no muri Kiliziya ubwayo. Ibirori bisoza uwo mwaka wa yubile z'impurirane byabereye i Kigali ku wa 8 Gashyantare 2001, byitabirwa n'intumwa idasanzwe ya Papa mu Rwanda Cardinal Roger Echegaray ndetse na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ahari. Ku wa 29 Kamena 2001 Musenyeri Augustin Misago umwepiskopi wa Gikongoro yatangaje ku mugaragaro ko Kiliziya yemeye amabonekerwa y'Ikibeho. Uwo muhango wabereye muri katedrali ya Gikongoro, hari intumwa ya Papa mu Rwanda, abepiskopi bagize inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda bose n'abakuru b'imiryango y'abiyeguriye Imana. Ku wa 15 Nzeri 2001 abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda bakoze urugendo nyobokamana rwa mbere ku butaka bwa Kibeho. Muri Gicurasi 2001 abepiskopi bagize ishyirahamwe ry'inama z'abepiskopi bo muri Afurika yo hagati bari mu nama idasanzwe i Kigali bakoreye urugendo nyobokamana i Kibeho. Ku wa 31 Gicurasi 2003 Kardinali Crescenzo Sepe umuyobozi w'inteko nkuru ya Kiliziya ishinzwe ibyerekeranye n'iyogezabutumwa ku isi yayoboye imihango yo guha umugisha ingoro ya Kibeho yeguriwe Bikira Mariya umwamikazi w'Ikibeho. Ku wa 15 Kanama 2004 hatashywe Radio Mariya Rwanda igira icyicaro cy'agateganyo muri diyoseze ya Kabgayi mu gihe hari hategerejwe ko yabona aho ikorera mu mujyi wa Kigali. Ku wa 23 Mutarama 2005 hatangajwe ku mugaragaro Bibiliya ya mbere y'Ikinyarwanda ihuriweho n'amadini n'amatorero yasohotse yitwa Bibiliya Ijambo ry'Imana, irimo n'ibitabo byo muri Bibiliya byemejwe bwa kabiri. Umurimo wo kuyihindura mu Kinyarwanda watangiwe n'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda mu 1979 uhurirwaho n'abagize amatorero y'Abaprotestanti na Kiliziya Gatolika. Ku wa 21 Mutarama 2006 Padiri Smaragde Mbonyintege yatorewe kuba umwepiskopi wa 7 wa diyoseze ya Kabgayi asimbuye Musenyeri Anastase Mutabazi wari wahamagajwe i Roma na Papa ku mpamvu ubu zidasobanukirwa na benshi. Ku wa 28 Kanama 2007 Musenyeri Kizito Bahujimihigo yimuriwe muri diyoseze ya Kibungo akuwe muri diyoseze ya Ruhengeri kugira ngo asimbure Musenyeri Frederico Rubwejanga wari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Yimitswe ku wa 28 Ukwakira 2007. Ku wa 28 Ugushyingo 2007 hasojwe ku mugaragaro yubile y'imyaka 25 y'amabonekerwa y'Ikibeho. Imihango yabereye Kibeho mu ngoro yeguriwe Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho iyobowe na nyiricyubahiro Cardinal Ivan Diaz umuyobozi w'inteko nkuru ya Kiliziya ishinzwe ibyerekeranye n'iyogezabutumwa ku isi akikijwe n'abepiskopi bo mu Rwanda. Ku ya 22 Ugushyingo 2009 umunsi mukuru wa Kristo Umwami hahimbajwe yubile y'imyaka 50 Kiliziya Gatolika mu Rwanda kimwe n'iyo mu Burundi na Kongo Kinshasa zihawe inzego zazo bwite. Uwo munsi wateguwe hakurikijwe amabwiriza yatanzwe n'ishyirahamwe ry'inama z'abepiskopi Gatolika bo muri Afurika yo hagati ASEAC. Muri icyo gihe habayeho kureba uko ubukristo buhagaze bashingiye ku mibare yo mu 2007. Mu Rwanda hari diyoseze 9 kuri 2 zariho mu 1959, hari amaparuwasi 155 kuri 58 yariho muri 59, abakristo Gatolika bari 49 n'ibice 30% mu gihe muri 59 bari 29% by'abaturage bose. Abapadiri bo muri diyoseze bari 582 22 bari bahari muri 59, naho imiryango y'abiyeguriye Imana ari 80 kuri 21 yari iri mu Rwanda mu 1959.
Kuwa 28 Mutarama 2010 Musenyeri Kizito bahuje imihigo yeguye ku bwepiskopi bwa Diocese ya Kibungo no ku buyobozi bwa Diocese ya Ruhengeri. Kuwa 31 Mutarama 2012 Padiri Vincent Harorimana yatorewe kuba umwepiskopi wa Diocese ya Ruhengeri, yimikwa ku ya 24 Werurwe 2012. Tariki ya 16 Gashyantare 2012 Musenyeri Luciano Russo yatorewe kuba intumwa ya Papa mu Rwanda, aho yageze kuwa 23 Gicurasi 2012. Kuwa 12 Werurwe 2012 habaye urupfu rutunguranye rwa Musenyeri Augustin Misago, ashyingurwa ku ya 15 Werurwe 2012. Tariki 7 Gicurasi 2013 Padiri Antoni Kambanda yatorewe kuba umushumba wa Diocese ya Kibungo, yimikwa ku ya 27 Nyakanga 2013. Kuva tariki 6 kugeza ku ya 7 Kamena 2014 Kiliziya Gatolika n'iy'Abangilikani zo mu Rwanda, mu Burundi no muri Kongo Kinshasa zakoreye hamwe urugendo rwo kwibuka ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Intego yari yo kugaragariza Abanyarwanda ko bifatanyije nabo mu kababaro batewe nayo. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda kuwa 30 Kamena 2014 hijijwe isabukuru y'imyaka 50 u Rwanda na Vatikani bifitanye umubano ushingiye kuri diplomasi. Ku ya 26 Ugushyingo 2014 Padiri Celestine Hakizimana yatorewe kuba umushumba wa kabiri wa Diocese ya Gikongoro, yimikwa tariki ya 24 Mutarama 2015. Ku wa 11 Werurwe 2016 Padiri Anakreti Mumvaneza yatorewe kuba umushumba wa gatanu wa Diocese ya Nyundo, asimbuye Musenyeri Alegisi Habiyambere wari weguye kubera izabukuru. Ahabwa ubwepiskopi ku ya 21 Gicurasi 2016. Tariki ya 22 Nyakanga 2017 abadiyakoni 63 b'uwo mwaka bo mu madiyoseze atandukanye yo mu Rwanda baherewe ubusaseredoti Kabgayi ku kibuga cy'umupira cya seminari nto ya Kabgayi. Wabaye umwanya wo kongera kuzirikana kuri yubile y'imyaka 100 u Rwanda rubonye abapadiri barwo kavukire, Padiri Baritazari Gafuku na Donati Reberaho. Tariki 7 Ukwakira 2017 hizijwe yubile y'imyaka 100 y'ubusaseridoti. Ibirori byo kuyizihiza byabereye i Kabgayi, byitabirwa n'abashyitsi bakomeye batandukanye barimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mu gusoza iyi nshamake y'amateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, reka tuvuge gato kuri Diocese kuri izindi zose mu Rwanda, kubera ko ariyo yabayeho mbere yazo ikagira na Kiliziya yo ku rwego rw'abazirika. Iyo ni Diocese ya Kabgayi ubiri mu myiteguro yo kwimika umwepiskopi wayo mushya Baritazari Ntivuguruzwa tariki ya 17 Kamena umwaka wa 2023. Amateka ya Diocese ya Kabgayi twavuga ko atangirana n'ishingwa ry'intara y'iyogezabutumwa ya Rwanda Apostolic Vicariate of Rwanda kuwa 25 Mutarama 1922 ikuwe ku gice cy'amajyaruguru cy'intara y'iyogezabutumwa ya Kivu. Ku ya 14 Gashyantare 1952 intara y'iyogezabutumwa ya Rwanda yagabanyijwemo iya Kabgayi n'iya Nyundo. Hanyuma ku wa 10 Ugushyingo 1959 intara y'iyogezabutumwa ya Kabgayi igirwa Arkidiocese. Kabgayi yasubijwe ku rwego rwa Diocese ku wa 10 Mata 1976 ubwo nyir'ubutungane Papa Paulo wa gatandatu yatangaje iteka yise Cum Venerabiles rishinga Arkidiocese ya Kigali. Musenyeri Vincent Nsengiyumva wari umushumba wa Diocese ya Nyundo yahise atorerwa kuba Arkiyepiskopi wa Kigali. Kugeza ubu abayoboye Diocese ya Kabgayi kuva yashingwa babimburirwa na Musenyeri Leopold Classe wayoboye Vicariate Apostolica y'u Rwanda, ayobora kuva ku wa 10 Mata 1922 kugeza ku wa 31 Mutarama 1945. Hakaza Musenyeri Laureni Francisco de Primos, umwepiskopi wungirije Vicaire Apostolique Coadjuteur du Rwanda kuva mu 1943 kugeza mu 1945. Yayoboye Vicariate Apostolique du Rwanda kuva ku wa 31 Mutarama 1945
kugeza 14 Gashyantare 1952. Yayoboye nk'umushumba wa Vicariat Apostolique ya Kabgayi kuva tariki 14 Gashyantare 1952 kugeza tariki 15 Ukuboza 1955. Uwa gatatu ni Musenyeri Andrea Perodin wayoboye Vicariat Apostolique ya Kabgayi kuva tariki 19 Ukuboza 1955 kugeza ku ya 10 Ugushyingo 1959. Yabaye arikiepiskopi wa Kabgayi kuva ku ya 10 Ugushyingo 1959 kugeza ku wa 10 Mata 1976. Hanyuma abumwepiskopi ufite izina rya arikiepiskopi kugeza ku ya 7 Ukwakira 1989. Wa kane ni Musenyeri Tadeo Nsengiyumva umwepiskopi w'Umuragwa Évêque Coadjuteur kuva mu 1987 kugeza mu 1989. Yabaye umushumba wa diocese ya Kabgayi kuva tariki 7 Ukwakira 1989 kugeza tariki 6 Kamena 1994. Padiri Andrea Sibomana yabaye umuyobozi wa diocese administrateur apostolique kuva tariki 11 Ugushyingo 1994 kugeza ku ya 13 Werurwe 1996. Wa gatandatu ni Musenyeri Anastase Mutabazi umwepiskopi wa diocese ya Kabgayi kuva tariki 13 Werurwe 1996 kugeza ku ya 10 Ukuboza 2004. Wa karindwi ni Musenyeri Simaragde Mbonyintege umwepiskopi wa diocese ya Kabgayi kuva tariki ya 21 Mutarama 2006 kugeza ku ya 17 Kamena 2023. Kuva tariki 2 Gicurasi 2023 umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi nyir'ubutungane Papa Francis yatoreye Padiri Balthazar Ntivuguruzwa kuba umwepiskopi mushya wa diocese ya Kabgayi azunguye Musenyeri Simaragde Mbonyintege ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Umuhango wo kumuha inkoni y'ubushumba uteganywa tariki ya 17 Kamena 2023, ari nako gutangira ku mugaragaro kuyobora diocese nkuru kurusha izindi zose ikagira na Kiliziya yo mu rwego rwa Bazilika. Iyo ni diocese ya Kabgayi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Historia Space JPN, ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo turusheho kugendana. Ndi Jean Pierre Ndekezi.